I Jester Aja Balkanac ovdje, vaš omiljeni YouTubujter. U današnjem klipu imamo jednu veoma dobru vijest. Nije odavno bio ovako dobar update, mislim nije dobar update, update je bez sam par stvari, ali ovako veliki update, promijenjen je Dust 2, odnosno nije još zvanično ubačen u igricu, zvanično ubačen za sve da igraju, ali je u beti. Ako ne znate šta je beta, uglavnom, znači, možete da namjestite u podešavanjima da uđete u betu i da probate neke stvari koje još nisu izbačene zvanično i uglavnom to Valve radi da bi dobili kao feedback, da bi oni znali da li je dobro ili nije. Uglavnom, mi ćemo danas da pogledamo Dust 2, da pogledamo neke nove zvukove i nove modele na Dust 2, ili Dust 3, što bi rekli, zato što je novi Dust 2. Kao što možete vidjeti, ja ga imam ovdje, tako da idemo da ga vidimo, ništa specijalno nećemo raditi, nego čisto da odemo malo po mapi. Mapa će vjerojatno zvanično izaći možda za 2-3 dana, možda čak prije što ja izbacim ovaj klip, sumnjam, ali možda. Također radit ću flasheve i smokove na ovoj mapi veoma brzo, kompetitiv na ovoj mapi. Narednih par klipova će biti na ovoj mapi, tako da stay tuned, što bi rekli. I evo nas na Dustu. Ja sam čudan kad stavim na 16:9, ali eto. Prije što krenem ukucat ću neke komande, čisto da nam ne istekne vrijeme. I dok ja ovo ukucam, htio bih samo da vam skrenem pažnju na moj prvi fan page na Instagramu. Kako god to čudno zvučalo, ismio sam se baš kad sam vidio. Uglavnom, ako hoćete zapratite na Instagramu balkanac_fp. Mislim da znam ko je napravio, neki što mi je pisao komentar, tražio mi Instagram, mislim da je on napravio, ali nisam siguran. U svakom slučaju zapratite ih, imaju neki kao edite pravi, vidjet ćemo koliko dugo će da traju. Će li to prestati ili su ozbiljni. I hvala im na tome. A još ih nisam zapratio, ali vidit ćemo ako budu dobri, zapratit ću ih. Tako da evo, to je bilo to od komandi. Sad ćemo da vidimo novi Dust. Kurac, ćemo da vidimo novi Dust. Ne treba mi Deagle, sam da kupim flash smoke, što mi izgleda izduženo ekran, čudno nešto tako izgleda kako sam vratio se na ovu rezoluciju, ali nema veze. Evo ga novi Dust, novi bijeli snježni Dust, iako ovo nije snijeg, izgleda mnogo kao snijeg, mislim, poređen sa starim Dustom koji je sav žut bio, ovaj je sav bijel. Ovdje znači ovo mi je drugi put da sam ušao na ovu mapu, prvi put sam ušao malo prije, sada ide malo detaljnije. Ova stranja su dosta niža, znači sve su kutije dosta niže, čak i ova ovdje možda malo niža. I ovi ovdje pogotovo, odavde sam stalno AWP igrao, ali ovdje sad, znači gotovo ste na otvorenom. Onda ova ovdje kutija je dosta manja, dosta stvari je smanjeno, dosta, neću ići toliko u detalje, ali dosta i prolaza su, kao prije su bili malo zabljeni, sad su ćoškovi uglavnom. I mislim da je ovaj ćošak čak i dublji i ovaj ovdje, ovaj pogotovo je dublji, to je sigurno. Da ova kutija opet niža, ove kutije su manje, znači generalno ima više prostora, a manje štekova. Ovdje ovaj ćošak je prije bio dublji dosta, znači mogu se dosta da se sakrijete. Ovdje čak ako krenu na stepence, vidit će vas ovdje odmah. Znači odmah će vas vidjeti, a prije su morali da dođu ovako da provjere. Onda također viši su tuneli, znači mislim da čak ako neki boost bude na neku kutiju ovdje, znači boostaje se igrač jedan na drugog na ovoj kutiji, mogu da vidjeti cijeli šart, znači mislim da će to moći sigurno. Vjerovatno će moći. Tako da ću raditi neke i boostove, vjerovatno. Ali sigurno ću smokove i flasheve raditi. Ovdje su izmijenili da samo popnete se na ovo i onda gore idete. Ne znam, tam se to sviđa, normalno mi je bilo i ono, ali dobro, bolje jer kad ovdje stojite možete da skočite ovdje i da odmah pikate. Mi da prije ste morali ono lupam, da se zaletite pa da skačete ili čak da dođete short. Ovo više ne može na ćošku da se ovdje penje. Uglavnom rekao sam neću ići previše detalje. Sad ću ovako vam pokažem mapu prije što izađe. Ovo izgleda kao da je otvoreno, ali stvari nije, nema što prebaciti nikakve bombe kroz to. Sam ću da se odviju, to je malo onako i glupo, a i ne znam šta. Ne znam što su to što radili. Ovaj tunel je dosta uži i viši. Ne znam li se to sviđa kod tunela, inače i prije su mi bili laki, ono samo sprej ovdje i ubijete ih. Ali vidit ćemo kako će to biti kada izađe igrica, ako se bude igrao kompetitiv. Ono što mi se sviđa je dobar kontrast na mapi, jer pogledajte kada gledate window, znači ovdje ćete tačno vidite kada bude video lik,
a prije nisam mogao nikako, prije mi nekako pozadina se stopile s igrače, nisam mogao nikako da vidim. Ovdje ovaj čošak je dosta manji opet, dobro ovdje da se pika, dosta dobrih stvari. Ovdje ne može se boostuje, probao sam, ali ne može, samo spadnite ili se zaglavite, ne može da se boostuje gore. I ne znam što još da pokažem, ovdje pokažem long, na longu je najviše stvari promijenjene, ovdje su sve kao smanjene kutije i tako ta stranja, ali ništa nije specijalno promijenjeno. Dok je na longu promijenjen ovaj kar, znači nemate više zapaljeno govno, ne možete više da se boostujete. To mi se sviđa jer prije ste mogli da stanete ovdje da vas ne vidi zbog one vatre. Ovdje samo možete da se sakrijete nekako pa da izvirite ovdje, baš mi se sviđa ovdje ugao. I nemate onu kutiju da se boostujete na nju, sviđa mi se ovo kako su radili. Nema više toliko ni stranja dosta da morate da ih zaobilazite ovdje kod kara. Prije kad ste po karu išli, penjete su 16 onih stranja i nenormalno glupo je bilo. Ovo mi se također sviđa. Napravili su umjesto da se ovdje penje, da možete ovdje da stanete i da gledate long, da je ovdje niže. Meni se to sviđa zato što kada se plantuje ovdje bomba, gotovo da je nemoguće, ako znate gdje treba pucati, gotovo da je nemoguće da se odbrani ako ste ovdje. Znači ovdje možete čak da flashate na staroj mapi, možete da flashate i ovdje da vidite. Odavde kad gledate sad niže, ako čučni igrač, baš ga malo vidite, tako da je to jedna prednost ove mape, a ovdje kad se ovdje već na otvoreno. Tako da mislim da je to jedna prednost što su ovo snizali, da ne možete da gledate previše sajt, jer mislim da je bila previše OP. Također ova kutija je smanjena, opet se možete boostovati, možete sad sami skočiti, znači ovdje. Tako da mislim da je to dobro. Isto također uklonjeno je ovdje na pozda, isto mi se to sviđa. Zato što ne možete da se penjete, onda je bio onaj Vance Base Smoke koji, kad smokate tu jebeno je bilo. I ova promjena mi se, ne znam da vam se sviđa, nema onog mog zida što je bio prije, što sam ovako stalno flash bacao od njega da udari. Ali malo prije sam radio nešto i ovako sam flashao i baš je ispod dobar flash, sam moram da ga naučim. Prilike ovdje pukne i može dobro da flasha, tako da vidit ću još da naučim neke flashove smokove za sljedeći klip. Također ovo je promijenjeno dosta. Ja sam prije stalno ovdje ovako flashao negdje, sad morate ovdje otprilike i ne morate sad da skočite možda, ali dobro, pošto je nizak skybox, ako znate ne znate šta je box, to je kao ovo nebo, možete da udarite od nebo i da odskoči flash, tako da vidit ćemo još tu. I uglavnom to su najveće promjene što se tiče Dusta. Sad da vam pokažem nove zvukove. Nove zvukove ću vam najbolje pokazati na B sajtu. Znači prije kad skočite na auto i kad skočite na nebitno šta, na bure, isto se čuje, ili na kamena, sad se skroz drugačije čuje. To mi se veoma sviđa. Pogledajte ovo. Kako se čuje ko bure pravo. Kao da po pravom buretu skačete. Pogledajte sad ovo, kao sjena. Je li ovo sjeno uopšte? Jeste. Pogledajte ovo. Kamen. Pogledajte sad auto. Dole kako se čuje kad hodate. Auto, zna se da po autu hodate. To mi se vam sviđa. Ne znam da li su to radili na svakoj mapi, nisam siguran. Nadam se da jesu. Jer na primjer na Nuku ne možete ništa da čujete, jer čujete ih svuda, ne znate gdje su. I onda mislim da će se dobro to raditi, iako je Nuke izrađeno sve od jednog materijala, kako izgleda. Ali mislim da ako se to poboljša, mislim da će biti bolje. Također mid izgleda drugačije, ali otprilike sve isto. Kao što sam rekao, ima ovo sranje. I to otprilike što se tiče mape. Bit će još smokovi flashovi, bit će competitive. Još sad vam pokažem nove modele, kakvi će likovi izgledati na ovoj mapi. I dame i gospodo, novi modeli. Da, veoma drugačiji nego inače. Ovo su 4 ukupa modela imaju, tako nema više. Prvi lik je otprilike isti, samo drugačije smo naočare. Bilo su prijavi zamotani, samo je drugačije su cvike. Ne znam da se tebe ne vidimo im cvikama, malo je to glupo. Ali nema veze, dobro, miči se ti odatle. Ajde, miči se to. Čelo. Čelo izgleda cool, onako. Nemam pojma, sviđa mi se kako izgleda, malo mi je čudno, ne izgleda mi kao CSGO, izgleda mi kao neka druga igrica, kao Far Cry i nešto izgleda, ne znam zašto. Ali izgleda mi dobro. Prvi put crnca imamo, mislim da nikad nije bio crnac CSGO, izgleda veoma dobro, modelom izgleda dobro, izgleda uši su mu fine, mislim dobro napravljeno u igrici. I mislim da izgleda veoma dobro sa ovom bandanom, kako se kaže bandeta, nemam pojma, klupan.
ali izgleda dobro. Ovaj lik se baš sviđa, a opet izgleda kao neki drugi igrice, koji su Far Cry'em izgleda ili nešto tako. Nikad nismo ovako imali ono kao kosa brada, ono da on izgleda lijepo ili nešto tako, nek su uvijek bili neki kriminalci. Ali izgleda dobro, ovaj mi se najviše sviđa. Malo će biti čudno navići se na njih, ali su veoma dobri. Mislim čak da su im odijela promijenjena nekako drugačije da izgledaju. Modeli, ne znam, kao da ovo, na primjer ovo kako je savijen rukav i to mislim da drugačije izgleda nego ranije. Ali ne znam, to bilo to, znači CT sada nije promijenjena, samo T. Mislim da izgledaju veoma cool, znači Dust 2, odnosno Dust 3, novi likovi, novi zvukovi. Čujte kako se čuje kad Bunny Hop radi. Malo ono, kad prelazim s ove površine na ovu. Uglavnom, dobro, meni se sviđa update, veoma sviđam se Dust, vidit ćemo kako će biti u igrici. Biće malo čudno navići se, kao što sam rekao. Recite mi šta vi mislite u komentarima, znači da li vam se sviđa Dust 2, da li vam se sviđaju novi zvukovi, da li vam se sviđaju modeli. Ispišite se dole. I naravno ostavite like, ajde nabijemo ovaj klip do jedno 150 lajkova, zašto da ne. I to bilo to, nadam se da ste uživali, a do sljedećeg klipa, pozdrav!